ماوەیە که درێژ بی جهێ شەڕ و پێکدادانên çekdarên pekekê û leşkerê Tirkiya bûn. Havîngehên Sinûrîne li Qezabatîfa. Di nokeda ji layê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve hatine avadankirin û Sererayê Hind kêmatiyan keftîne di xizmeta kertê geştûgozarî da. هاوینگه گل خوشه تنها که ماسیا و بچکی رکاوی نخوشه ام داخواز جناب کاگهدارشی خویجت کنوالی زاخو و رکی بوی گوندی چه که دی پتر خوشتر بتو دی پتر براوش که بتو دی پتر عالم لی مرتاح بتو اف هاوینگه سنوی راست گلک خوشن و کیراتیا ویریجی کیراتیا که باشه بس با هندک جارا بچیک احتمال خندقن الویره بجا شیویدارش حکومت غواص ها اینا بان ویری داخل دمی خندقینا بچیک او بچیک خلاص کربان Nebûna aramiyê rêgir bî li gihandina xizmetgozariyên baştir bû van havîngehan. Lê di nokeda di nava karoplanên îdara serbexweya Zaxû da ye ku xizmeta zêdetir van deverên geştiyarî bikit û ev jî ji daxwazên xwedanên havîngeha ye. دولت کردستان همیا قصد آمد کن و رخ خارج عرب جی قصد آمد کن و داخوازمه و جادن بین چیکن نیجان کرنی و الگل کهربه و هنده حاوی جی بومه اینا تمان دابین کربان بومه اگر تأمینات نبود یعنی او گشت و گذار الوری پاشله و دی پشل جیند اصل تأمیناته هم جدل سپاسی حکمت خویا هرما کردستان کن کو اب تأمینات بمدینان دی Hejmara 25 havîngehên Sinûrî li Zaxû hene ku piştî salekê birîdana topbarana gundê Perexê û kuştina neh geştiyaran û birîndarbûna sî û êkên dî ji nîve rewşa wan berev baştir diçin. Bi dabînkirina aramiya deverê bi pille yek û xizmetkirin û avadankirina havîngehên Sinûrî li Qezabatîfa rewşa geştiyarî berev baştir şûye. Lê pêxemetî baştirkirin û pêşdabirina wê hewlatî û xudan havîngeh jî daxwaza xizmetên zêdetir dikin. İslam Yusuf Kurdistan 24 Gundê Sûriya Qezabatîfa.